Miru barabatura Garissa ne bedrita bakidere mangwe ne chio ku na mantu mwanyara baringi enda idre ke ulelu kenda bedra bakiria boya baruande bayinjili tundu witia kwa ngarama yo tia mwana kuita barwa chio rumnoche biashara chio ile tunchike muthia ke ronoro mwanya mu Miru wa Garissa Phineas Simana na kumurikara ya moya madina yaraba okulukira. Wagi bodoko ne moya de neira karibaba kwedra baitarakia onto bungi ni kaita karakoura rero kaliana nonto boache mebredi me ya uturia rui kintu kembe kuno thoko ramundo bagwangeta thoko kintu kabiele kuna challenge ya sana sana ontoro ya koura kwa tuka ko nduka sonde niko yororwe utendru nje system area kuno onto tanariba especially mandogo andele laga yumete vitisho kire plotira nyingi ngona ndo beto ibo bagurite area u ekeja zikamomorera bamo nyumba zikaleta a lot of problems kuunda romba kinya baraba kusika bere kwedra bage tonyoroshera ruero lage andele barwa kana license ya biashara kinyachoni kintu kingi bakuani bedhairo bakinyela kona kyo ne witethio chio ke biashara mwanya kinyiri amwe te biashara ne license tuite atwa maitayeli ukaita ya nyumba na ukaita mpesa na mpesa no nyumba wewe kwa ituka ni nyumba mo lakini ukaita maitayeli onto bonge bakwedra baitarakiani onto bopanyeletie ne wayani boibande kuntuku arabakuani onto bedera bakedilonka kwa bonene owamwe kinyana barua chio chiarwa kana birth certificate anto beto baba kurita kuno bela besumbuka mne kuona ibande kwa tukarito anito onto Miru itukuitilwa ni jesi jirene kwa tukani utiria pakiloka kwa tukabasoka kuno na kwa ibande kuno kwa kusali jesi mno nto bwa kuizwa batu tura Miru na kutena viongozi wote zetera tuya kubiona direct ora tubeto twana toto kwa ya ibande nyato eta naro bisine ya ibande bera wa ibare ngiriyere bila kusaina wedo tena ngiriyere okario tena kibande wagi bombecha chobate diande ne machukuru ne chobasari ni onto bonge bakwedra bakyarira kia bisandera yonde yeja itetha cia Miru temo Miru tethoka Tanariva County nonto bakwedira inyambasare tutiona Tanariva County rutererere kiariria anabaraba kuthoma skuru nonto kwinana kinyaba mwe baintiwa gutweka ibagwitaji basaresi bagwitaji musanda yo athirikari kinya uniforms na mauku yara ora nkuona kinya atha bara lokosi bao bagithithirwa twithwa kinya batu tugipata share aritwande ne ya chukuru ya Garissa University ne bautariria kinya bone babatere kwedira ne bakirikana wani atungeria banara baumite ni Miru kenda kinya waya ne bombecha ya basari chidira chiba kinyila batu tukonsinda batu twena nonto batu twetha tungi kuntuko kombo sana iba batu tugira elbu batu gira batu utufuatilia mno bakisa mwana bonka mwana wenao in fact na kona nombi nikenda na kambasare amba sustain wengo both ki murire nao na skuru ndende ke fees bonda kinyaboba kioneka kwinyele kabo kadhani wagagia nabo bokedra boibe kaira ogwatine bakilazimika kuinga ngwichio kureo tulino tumikompe na mwaka ya 1952 ria kuweki state of emergency antu bakuma nyumba theire the komne yire batu nao to antu babigibiki tutena rutha rawe tanjirene themwe thaire thaithatu sheria uye kino sheria gwete kithirikari batu tukuma nyumba thayu boy wamba niamba batumite twethi atia tutukuma nyumba mathaa mapema na tobati kwethwa tutangwe kinya mwanka thaire kana thaithatu changamoto ito ithatu na siko ni insecurity no one uri bwithirwa terrorism onto araura na kwa tuwe ko teona guthetera oringa thimunya station kaweta station ugerwa tu no ba kuya patrol ba tamba bara within some few hours ona to batro
Sumburita kabisa sana ikwethira ki security. Au nionka gutusumbura sana. Ontore ari wetu kamatete mtoro kamatete kinyaga the chiringi 50 mo kamatete. Na weta weti 50 awe tu 50 kwa tu ikara buginyaniria no na ikithage no makapore kaganju otegera kuko kabindo no kamuthani 50 na nya kuya ibira bionthe we nabio uchoke kinyotheri nyago njuju kwe mtoro ya garto nyangu. Kanisa kinyayo titi nyuma ke mathina ore kuntu kukonekete barbaingi nietikia bandini ya Kiislamu. Challenges iratu eneo tukaria amiru baba Garissa na Kinyama ndogo mbere tukaria Kristo itutenga watu akaraya katutiromba Murungu wama antu bakuno barabaingi pasentira irambinge antu bakuno ni barabe dorabari ya Islam munya tu kanisa na tukiromba bomba kwa kutuma kinyanthaka imbithi bake ya kuvamia makanisa bake otura na nkomongo ukema maia mabatine itupitia manto mingi mno tu kanisa na kura mana tomba kuya to ikomaia kanisa kalingwa maia tutumba kwarithia byombo byetu na inya geria rietu ria kwaraniria na mubunge wa gisio bunge kia Garissa kendo motariria mathina ya Miru na wikwa mibango iraine kana ntaira cha kuthiria thini utumbikite nyuma ya thimu cietu kwithira iteteki na kinyatumiri cietu itecoketwe na kiranda reke wichonera kuntuku ni ati kithirano kwenda kurura biashara kwe biashara buru utibatira kwithira ukithwana iria nioi tenge ende ne biashara ya wende wa miringeti kana kinyaduve na boni kumania na muthutira yotuko na muthanya mathaine ya woro kinya muntu atiumiria utugwana nthi mukawene na ikietumi mathaine ya woro antu bethera baitura ome kenda kuringwa ni apio kapio kara imuthutira mutheri biashara ingira mbithirite nkiona Amiru batikire yo buru ni wendia bwanko indiketie kumenyethwa endia banko ni akari bakuntuku barabethera bakiuma kilomita kathumba na bambira iria rugendo yeru ari oro bakinya runene ntere cha Garissa biashara ikioneka kuma neonobuo ina mbecha no nturukurumwe utendia nthi ya chiringi 30 na nyuma ya rugendo ruru raya nkatho na nchunene ndi muno kira kariba kaunti ya Garissa na Mandogo bara ni bakuma Miru kumania na bokinyoto watweni ututariria mantu mwanya utukaria na kinyako twakanya ko kwaraniria nabo Phineas Imana Mumiru wa Garissa.